Tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Nna Katlego Musielele le Augustin Letlalo re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana a re thube kobo segole mmogo ka tshedimosetso. Madume mogaetso tsa thapama eno re di simolola ka gore mogaka mo lephateng la bobega dikgang Joseph Joe Latakgomo yo neng a itsege jaaka mmega dikgang wa bobega dikgang o tlhotse a bolokilwe ka tirelo phitlho e kgethegileng ya province kwa holong ya baagi ya Atteridgeville kwa Pretoria. Latakgomo o tla gopolwa jaaka mogasi yo leng gore o na le bogatlhamelo ba sisi jwa gagwe segolobogolo ka nako ya tlhaolole mo nageng. Ba lelapa ba dira mmogo le babegadikgang ba tlhotse ba kokwane go felegetsa yo mongwe wa babegadikgang yo neng a tlotliwa thata mo nageng. Latakgomo na itsege jaaka moeteledipele wa bobegakgang jwa bantsho ka nako ya tlhaolele ebile gape e le morulaganyi wa ntlha wa lekwalodikgang la The Sowetan. Mo morago neng a dira jaaka morulaganyi mogolo wa makwalodikgang a farologaneng. Mogaka go tsa bobegakgang Len Kalane o gopola dikgwetlho tsa go tlhabololela Sowetan go tswa go nna ya sedika go ya go nna ya bosetšhaba. When we started the Sowetan and he as our editor, those were challenging times. The first challenge was actually to take a title called the Sowetan, which suggested that it was a paper for Soweto only, and then try and make it national. And Brajo actually drove all of that, to get the Sowetan to be the national brand that we know today. Meletsa ya Kgomotso e tsweletse go rothela ka mmetela go tswa go maphata a bobegadikgang go akaretsa South African National Editors Forum le Press Council of South Africa. Latakgomo o tlhokafetse ka Sontaga kwa bokelong jwa Kalafong a le dingwaga di le 78. Tonakgolo ya Gauteng Panyaza Lesufi o mo tlhalositse jaaka leitlho la setšhaba ka re ntle le ene le badiri mmogo naye setšhaba se ka bo se sa itse ka ditiragalo tsa June 16. It was not him and his colleagues will not know the impact and the effect of June 16, where police brutally killed children, literally. And with the absence of social media that we have now, cameras that we have now in our phones, there were bloggers of the time. They were influencers of the time, and they captured their essence under very difficult circumstances. Setlogolo sa gagwe Ashley Matlala o mo tlhalositse jaaka motho yo neng a tsepame mo tumelong ya go fetola matla a thuto. A rona rotloetsa kgalemo le maikano go thuto go ba lelapa la gagwe. He's one person that believes in education very much. So if you don't believe in education, he wouldn't understand why. Joseph Joe Latakgomo o tlogetse boswa jo bo tla nnelang ruri jo bopelokgale seriti ga mmogo le maikano go kgololesego ya bobegakgang. Lefapha la merero ya boditšhaba le dirisa bonnasetilo jwa lona jwa nakwana mo SADC go ruta baagi ka ga phetogo ya loapi go rarela kgaolo. Lefapha le ikuetse go dipuso le baagi go aga mafaratlhatlha a kgonang go emelana le phetogo ya loapi go fokotsa masetlapelo. Lefapha le ne le patilwe ke baeteledipele ba SADC kwa Imbizo e ne e tshwaretswe kwa motseng wa Nkomazi kwa Mpumalanga. Merwalela ya Firikgong e bakile tshenyo e seng kana ka sepe kwa Nkomazi le go tlogela kgakololo ka ga manokonoko a phetogo ya loapi mo kgaolong. We should to have better understanding about the climate change. We understand that Nkomazi is one of the hotspots that has been affected by natural disasters, specifically to mention the floods. To learn in such programs about the climate change, it helps us to be prepared. Afrika Borwa jaaka monnasetulo wa nakwana wa SADC a robeile kwa setlhoeng dikgato tsa go samagana le phetogo ya loapi. Seno ke morago ga merwalela e padimotseng Afrika Borwa le Mozambique. Puso ya re tirisano mmogo ya dinaga tsa SADC e botlhokwa thata mo go samaganeng le phetogo ya loapi le go sireletsa dikgaolo tse di sa itsholelang. Do we want to utilize our SADC chairmanship to speak about issues of disaster resilience and also how we need to preserve the climate? E solofela e tla le re tlhabololo le kgolo ya ikonomi. It is important for us to work together so that when we talk of responding to a growing economy, we guard against elements that would undermine the very same development that would be brought to our people. So it's about engaging, it's about getting
at the center of every decision that we are to make. Puso ya re ditherisano tsa mothale ono di tla tswelela jaaka kgaolo e le ka go gagamatsa tirisano mmogo go tsereganya mo manokonokong a bakilweng ke phetogo ya loapi. Jaaka mafelo a ngokang bajanala mo Afrika Borwa a bewa kwa setlhoeng ke dinaga tsa boditšhaba, mafelo a mannye a bojanala le a thutugang a tsweletse go nna kgogedi a go bajanala ba ba senkang go bona a sa fitlhelelweng bonolo. Dingwe tsa dikgwebopotlana tseno le tse di thutugang di arogantse dipontsho tsa tsona tsa bobegadikgang le naga ya New Zealand le Australia ka nako ya leano le le botlhokwa la SA Tourism ga mmogo le Mega Lekker Escape. Maitemogelo a bojanala a kgethegileng a kopane le matlotlo a fitlhegileng a setso ke dikgogedi tse di dirisiwang thata ke bagwebi bao ba tutugang mo lephateng la bojanala. Every time when everyone is visiting KZN, they know us about culture. So why not go to Indonjo Cultural Village for a Zulu cultural experience? I'm one of the guys that started street art walking tours in Johannesburg. Street art has always been known for changing precincts and turning them into positive spaces. So in Mega Lekker, meeting different agents, that puts me on a global map and it gives me that sort of opportunity to be heard. Dikgwebo tsa bojanala tsa boditšhaba le tsone di dirisa tšhono eno. I have had clients that I've sent to South Africa in the past, but not having been here, it's obviously always a little bit more challenging when you're speaking to your clients about that experience because you haven't had it personally. So now that I've had this experience going home and speaking to my clients, I'm going to be able to sell South Africa with great confidence. SA Tourism ya re go ema bagwebi bano ba bojanala ke karolo ya maiteko a bona go ba akaretsa. We pitch tourism as like this very scientific thing, but tourism is the interaction of people with other people, showcasing experiences and literally taking joy out of it. Sentle Englihihi, SABC News, Sun City. Maiteko a go ntsha banna ba le batlhano bao ba gaeletsweng kwa moepong wa Ekapa Minerals kwa Kimberley kwa Northern Cape a tsweletse. Maabane tona ya diminerale Kwede Mantashe o boleletse bobegadikgang gore ba kgonne go ntsha metsi mme ga jaana ba gaufi thata le go ntsha ditopong. Ga ba gare Kimberley ipakantse go ka lebana le tatlhegelo ya ditiro ya badira moepong ba le 1,200 ka ntlha ya kitsiso ya go rekisiwa ga thoto e dirilweng ke moepo go sa le gale beke e. Ditiragalo di ne di sekalo kwa ntle ga moepo wa Ekapa Minerals mo mosong wa Lamatlhatso. Badiri ba ne ba newa dikgang tse di sa jeseng di welang go sa le gale beke eno tsa gore ba tle go phutha se leng sa bone. Kgabagare baagi ba Kimberley ba simolotse go bontsha tshegetso go ba malapa a banna ba le batlhano ba ba gaeletsweng le ba le 1,200 ba ba gaufi le go latlhegelwa ke ditiro tsa bone jaaka moepo wa Ekapa Minerals o le gaufi le go rekisa thoto ya ona. We've brought in the schools, we've brought in the churches, we've brought in all organizations who are all just saying yes, which is fantastic. So from that aspect, they are all going to obviously give food parcels. There will be little events that will be held and all those funds will get put together. Project ya go bona tiro e nngwe ya ba ba lebanweng ke go sekegiwa e tsweletse. I'm asking everybody in the Northern Cape, whatever you have, if they can contact us, send us anything. The families that do not have jobs now, send their CVs to me. Let me distribute the CVs all over. Ka la botlhano Mantashe o lopile moepo wa Ekapa Minerals go gogela morago mo thulaganyong ya go rekisa thoto ya one. Mo go tsa kgwele ya dinao, Orlando Pirates e boetse e kwa maemong a ntlha ya loko ya Betway Premiership morago go kgwathisa Kaizer Chiefs ka kwa lebaleng le letletse thi la FNB Stadium. Pirates e sitlile Chiefs ka dinodi le 3 go le fela mo motshamekong oa. A re lebelele dintlhakgolo tsa motshameko oa. Chiefs after beating the Pirates, of course, in the Nedbank Cup. Now, Muremi from range takes the deflection. 1-0. Perfect stop for Orlando Pirates. Wa go tswa ka lebelo sebelebele Oshina Police ke bona kotsi ke bona mathomola. As the play gets underway here with Hotto getting things rolling. Muremi with the ball and Evident Mahopa
Miller, right place, right time. Could very well be the killer blow. And Chiefs score 3, or rather Pirates score 3, on the way to marching away from the FNB Stadium with 3 points. Ke monate wa kgwele ya dinao motho etso di ndile kalo tsa thapama eno dikgang tse di latelang di latela tsa sepedi ka moso mo SABC2 le SABC le hae ga jana ke go tlogela ka ponelopele ya maemo a bosa go fitla gape re kopana bona kunyetlang phiri o rile ga bose gape.